大家平安，大家拜督错卡jam naman nama kajinana sulivat. Saka tutswa kajam naman aurita sopina kaino tsamas. Imazaitwa sinipakalantia Yohana turu. Imazaitwa dusapuru katu ita suratan imazaitwa ita karam patu warwa karam. 启示录21章1到8节。Baik, patsunakan uta tua wawana karwarwan, katwa wawana katsawan. Ayatwa na sesariwatanga a site sangasan a karwarwan, katwa site sangasan na katsawan. A labek nekaanga uta. Patsunakan uta tua zwa tala parawatsa na inalan. A wawana i Yerusalem. A leteku-teku a kemasi dari wawau. Itua cemas. A maro wawayan. A pucuk-cekul. A nakirarang. A napadire anga. A kisah cevung-cevung tua uri cekel wa alai. Pai remandakan tua zwa pasi aca alingau. A kemasi tua a iradan wa huangti. A ibu wa maya tutsu. Patsunu a zwa kakaizuanan wa cemas. Itua cau-cau wanga. Uri kita velanga a cemas tua cau-cau. Dia maju uri masang ta'ala-alan wa cemas. Au a cemas uri kimaju wa kitevel taya maju. Tu uri kisan cemas taya maju. Au uri sulusan taya maju nua cemas. Uri nekaanga no macai. No tarimu zavan. No aung katwa saituan. Ayatwa na sesariwatanga. Apenolata site sangasan aya. Pai azwa na emirad itua a iradan noa huangti ibu wa maya tutsu. Patsunu ku apapu wawane nanga a nanemane manga aya. Au ibu uta a vincikan ayatua. Aicua na marka kai na seminaro saka nama pa urit aya. Pai ibu uta tanwaken amaya tutsu. Maacuvunganga a penolat. Tiaken alfaken omekaken. Tiaken na katagil. Tiaken na emacuvung. Azwa na mausawa cau-cau uriku patekeran na pakalavutan tu azwa shikavaluadu ta zalum. Azwa na tamakaya a cau-cau uri temavra ketua marka namaya tutsu a mangwaan. Uri masan cemas akan temaju. Au timadu uri masang kuwala kanga. Lakwa azwa a rurekutan a inika na seminaru a na pesakuya a kakudan. Ana emsi tua cau-cau a manganga tua walai tua bawayan. A maradaradap a rudihai-hai. A rudihai-lihai tua sinan samyamya katua zwa ru venca-venca amapulat. Uri semazwa itua na masang vaunga mujidik tua sapui katua liuhuang. Aicu mawana sikin musa la macai aya. Aicu kainua cemas nivichiki mazaitua 启示录的21章1到8节，启示录的21章1到8节。Tu suaka teman-teman asin putarwan tianujen 上帝的家在人间了。
上帝的家在人间了。基督徒常提到的天堂，其实就是上帝与人同在之处，在哪里痛苦都远离。这正是胜过逼迫的人能获得的赏识。意思是得胜就身在天堂，胆怯就踏入地狱。约翰把胆怯与得胜对比，将胆怯列为背信，没有坚持信仰，杀人、拜偶像、异端等罪行之首。因为胆怯就是害怕逼迫胜于敬畏上帝。对约翰来说，这就是不信，将走向灭亡。然而，所有苦难的迫害都是暂时的，这提醒我们每个人都需要有天上的观点。人因为渺小脆弱，所以需要全能上帝的同在，也需要有兄弟姐妹互相支持，让我们成为真正上帝国度的子民，让上帝做你我的上帝，真正去相信他。Sinaya dan cintu soka zaman-zaman na pas malam-malam apa ya pakedang to mana varu no semat latina na kemedan kema masaruan to ta semas latina kumal to ta nakuyang to ta pasarapai to ta ikan apa tutur to ta saruan ta ya saka latina na kemelang ayakana pasamarau saka tu soka zaman-zaman asini pakinum tan tem。我曾会因为同级或社会压力而放弃对信仰的坚持吗？我可以怎样避免落入这样的境况？Sinaya tiang latina na kemelang tai cuaca kini menemin tu cuaca kini adavan ai kana pasamarau saka kainuli。慈爱的上帝，感谢你乐意真实临在与我同住。求你赐下勇气，使我不胆怯，帮助我成为你的儿女。奉主名求，阿们。Mali tu suka zaman-zaman nama katina nama sila nga sumupu kila roi to mana pada zakatinwa semat latina nama ngwa tu suata kini tulu tu caca sinupan ekana pasamalau latina na suliva tu suata kini adavan 大家平安。